खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया खाम्फा बरगयारि बिथांखौ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनानै थामहिनबा जगदान जागोन बाथ्राखौ मिथिनानै हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिया गोनां बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा बे समाव टुइस्ट लाबोदों बिथां खाम्फा बरगयारि बे खाम्फा बरगयारिखौ बे समाव प्रमोद बर' बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमोद बर' आरो बिथां हाग्रामा महिलारि बे हाग्रामा महिलारिजों सिङाव सावरायलायनानै खाम्फा बरगयारिखौ हरदों होननानै टुइस्ट बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा हाग्रामा महिलारिया बे समाव माखासे गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों खाम्फा बरगयारि जाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांखौ इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जानायखौ नुनानै बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव खाम्फा बरगयारिखौ प्रमोद बर' आरो आं थामहिनबा बिथां हाग्रामा महिलारिजों ज' सावरायनानैसो बे समाव दैथायहरनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बे समाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव गोबां बेफोरबायदि सानगोथौ थामहिनबा बे समाव गोबां गोरों साननो हानाय गियानि सुबुं दं आरो जायखौ बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनायाव आद्रा जानानै दङ बेनिखायनो बे सुबुंखौ खाम्फा बरगयारिखौ गोरों सुबुंखौ बे समाव हायार लांदो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे बे समाव सिगांनि सानावबो चन्दन ब्रह्मखौ प्रमोद बर'आ लांनानै थांदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांमोना मिथिगौ दे सिगांनि सानाव बिथां चन्दन ब्रह्म बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव जगदान जादोंमोन आरो बे जगदान जानायनि सिगाङाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंथिदोंमोन जे सोर चन्दन ब्रह्म होननानै नाथाय बे समाव बिथांनि रावा सोलायनानै आलादा जादों बे समाव हाग्रामा महिलारिखौ बुंनाय नुदों जे बे समाव प्रमोद बर' आरो बिथांजों सावरायनानै थामहिनबा हाग्रामा महिलारिजों ज' सावरायनानैसो चन्दन ब्रह्मखौ दैथायहरनाय जादोंमोन थामहिनबा बिथाङा लाना थांदोंमोन आरो गुबुन फारसेजों बे समाव खाम्फा बरगयारिखौबो बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गोरों सुबुंनि गोनांथि जादों बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बे समाव मावफुंनो थाखाय हायाखै बेनिखायनो बे समाव खाम्फा बरगयारिखौ सावरायलायनानैसो लांनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां हाग्रामा महिलारिया तो प्रमोद बर' आरो मैं दुइजने आलोचना करिहे खाम्फा डाঙरियाक डेपुटेशनत आमी फाथाय दिसु डेपुटेशनत मोनसे टुइट थामहिनबा बे समाव टुइस्ट लाबोदों बाथ्रानि गेजेराव जे खाम्फा बरगयारि हाबनायखौ लानानै बे समाव बेले बेजे खालामनो थाखाय बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों जे प्रमोद बर'जों हाग्रामा महिलारिजों बे समाव सावरायलायनानैसो बे समाव हरनाय जादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा खाम्फा इउपिपिएल हुमाबो बुलि तो प्रमोद बर' आरो मैं दुइजने आलोचना करिहे खाम्फा डाঙरियाक डेपुटेशनत आमी फाथाय दिसु डेपुटेशनत কথাটো হল এনেকুৱা আগত আমি চন্দনক পাঠাই দিছিলোঁ ডেপুটেশ্যনত তাৰমানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম ইউপিপিএলৰ যিটো বিটিআৰ একৰ্ড এই একৰ্ডটো ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএল দলৰ বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট জ্ঞানী মানুহৰ অভাৱ হৈছে জানে সেইকাৰণে প্ৰমোদ বৰাই মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আগত চন্দনক লৈ গৈছে মই পাঠাই দিছোঁ ডেপুটেশ্যনত আৰু লাগে বোলে সেইকাৰণে মই উপায় নাই খাম্পাক আৰু পাঠাব লগা হৈছে নাই মইতো বিপিএফ চাব লাগিব না মই লিডাৰ হয় কোন বেলেগক পাঠাই দিব পৰা ক্ষমতা মোৰ হাতত আছে মইহে পাঠাই দিয়ে অকলশৰীয়া নহয় আমাৰ দলত মেলা বুদ্ধিজীৱী জ্ঞানী এক্সপাৰ্ট মানুহ আছে ইউপিপিএল দলত
এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে বিটিআৰ চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই বিটিআৰ চুক্তিটো কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে ইহঁতে শিকাই আছে এতিয়া শিকাব জানে একদম বিৰাট ভাল বুজাবুজি আছে আমি দুইজনে আলোচনা কৰিহে এই কাম্পাক আজি ইউপিপিএলত পঠাই দিছে কথা সেইটোৱে আপোনালোকে বুজি নাপায় এইবিলাক আমিহে জানো দল চলোৱা ভিতৰা কথা ডেপুটেশ্যনত নাই ডেপুটেশ্যনত গৈছে আমাৰ দলৰ পৰা আমি ইউপিপিএলৰ তাত ডেপুটেশ্যনত পঠাই দিছে কথা সেইটোৱে যে বিটিআৰ চুক্তিটো যদি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এক্সপাৰ্ট বুদ্ধি থকা জ্ঞানী মানুহ লাগিব না নাই ইউপিপিএলৰ দলৰ সেইবিলাক মানুহ নাই এনেকুৱা মানুহ নাই সেইকাৰণে আমাৰ পৰা জ্ঞানী বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ মই পঠাই দিছোঁ হয় আগত চন্দনক লৈছে খাম্পা ইউপিপিএলত সোমাব বুলি তো প্ৰমোদ বড়ো আৰু মই দুইজনে আলোচনা কৰিহে কাম্পা ডাঙৰীয়াক ডেপুটেশ্যনত আমি পঠাই দিছোঁ ইউপিপিএলত ডেপুটেশ্যনত কথাটো হ'ল এনেকুৱা আগত আমি চন্দনক পঠাই দিছিলোঁ ডেপুটেশ্যনত তাৰমানে এনেকুৱা প্ৰব্লেম ইউপিপিএলৰ যিটো বিটিআৰ একৰ্ড এই একৰ্ডটো ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইউপিপিএল দলৰ বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ জ্ঞানী মানুহৰ অভাৱ হৈছে জানে সেইকাৰণে প্ৰমোদ বড়োৱে মোৰ লগত আলোচনা কৰি পেলাই আগত চন্দনক লৈ গৈছে মই পঠাই দিছোঁ ডেপুটেশ্যনত আৰু লাগে বোলে সেইকাৰণে মই উপায় নাই কাম্পাক আৰু পঠাব লগা হৈছে নাই মইতো বিপিএফ চাব লাগিব না মই লিডাৰ হয় কোন বেলেগক পঠাই দিব পৰা ক্ষমতা মোৰ হাতত আছে মইহে পঠাই দিয়ে অকলশৰীয়া নহয় আমাৰ দলত মেলা বুদ্ধিজীৱী জ্ঞানী এক্সপাৰ্ট মানুহ আছে ইউপিপিএল দলত এইটো প্ৰব্লেম হৈ আছে সেইকাৰণে বিটিআৰ চুক্তিটো ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই বিটিআৰ চুক্তিটো কেনেকৈ ৰূপায়ণ কৰিব লাগে ইহঁতে শিকাই আছে এতিয়া শিকাব জানে একদম বিৰাট ভাল বুজাবুজি আছে আমি দুইজনে আলোচনা কৰিহে এই কাম্পাক আজি ইউপিপিএলত পঠাই দিছে কথা সেইটোৱে আপোনালোকে বুজি নাপায় এইবিলাক আমিহে জানো দল চলোৱা ভিতৰা কথা ডেপুটেশ্যনত নাই ডেপুটেশ্যনত গৈছে আমাৰ দলৰ পৰা আমি ইউপিপিএলৰ তাত ডেপুটেশ্যনত পঠাই দিছে কথা সেইটোৱে যে বিটিআৰ চুক্তিটো যদি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে এক্সপাৰ্ট বুদ্ধি থকা জ্ঞানী মানুহ লাগিব না নাই ইউপিপিএলৰ দলৰ সেইবিলাক মানুহ নাই এনেকুৱা মানুহ নাই সেইকাৰণে আমাৰ পৰা জ্ঞানী বুদ্ধি থকা এক্সপাৰ্ট মানুহ মই পঠাই দিছোঁ হয় আগত চন্দনক লৈছে